ki manbe manpa ki konhundro kantayo cenderang yang sum riau konsensi ini board pembina wa gani election arjar ko arbole dawi pun biang saknut saklong wa remo lespa vote yolutio step mengui dari jingkersan yang pi wo amlang suruh ngap kersan yang boy ketong nang wa ule board ikam ne benda wa angnut ile wa terang mesin yang awal ni, sekali ga sin doa, nedawa kajing temu yang wo cekri baik baik, kajing angnut yang wo cekri baik baik, pensaknut pensaklong yang nanti daw, wan cekmat wo kerpat, jadi baik baik yang sum riau konsensi wo kercan yang, idaw hidup ni bentang, tibai untuk wasum riau, kamar kendai jasan sepan kupau population naduk yodangka duk demen dupoge nyabu praja sospa arbole dalam ketika nongrim di baik-baik yang langsung beliau lalu bicara bagi widowan konsumsi cipun kejing saat ini banyak kiwi kamtam ko dia lalu berkat ki amladam konsumsi nartiang konsumsi kejuai konsumsi ke reliang konsumsi ini konsumsi itu ada bicara konsumsi yang cipun bah yeper bah ini konsumsi itu ragu cuma konsumsi yang kesum yang konsumsi cipun bagi singduna po konsumsi yang kita untuk menduga health ke education agriculture tourism waga sport infrastructure kam ter cipun bagi singduna po konsumsi ke yang ini nah ketika daw lesel ada apply kan monu ciru upai pak penjok dengan ini keti amarti no wa cibun gikam yule di benda cekri berba daga mesin usnyau rit daga mesin usnyau kia jadi buat le pai education kat kam man kat ni snyau serum snyau dia mesin le uang pensnyau jepri untuk haduk kat ni mem ke wit le ka education ka full government yang ka class 8 9 10 Jadi buat le William ke government higher secondary school, memi 10+2 hadu kat memi, kesum ke yau ke hok buyo dan deserve buyo ya ke full government secondary school ke higher secondary school. Lada kerunyi aga help, aga alian ke koi ke kia, cibun lagi cinduna po konsensi yang po som ke yau konsensi. Dan pun kita piwa kisop sentar mem PC da MKM da MHOK yo remem yo tentu orang election ale kongres kre le beda ke parti kongres kat hadu pandai kesni de yum step wing ti wong menurut wong des ngau une yo ke parti la da ke situation uya ko le la teman-teman itu pai tang ne ke parti kongres juga tuar deman bru yang kongres i wajib mat pai tau pai wan hi cirup lang jing mut yang dirang ba i nong kersan yung approach dari kata dua dia ngai scam ni nong rim ba tang ke parti purai le ne mong i wan Allah pai ba ro tipi tam ni so yang konsumsi po lasken blok ro wi kelasken blok to ka wi na ka blok to rim tam po milian tetut nadu kat kendis pa nya ba da Y dan ada function ke blok. Terus si uang nadu ke Y ya kini ke lasken blok kamadu katsan kandu terliki ki blok pada pengku juga subdivision. Wat ki wasan snem rusnem mencuba pedang sen ke blok pada pengku subdivision. Nah ke thong wala da to ulai che uku yungle yungso le ngam artin uku yungle yungso la da lada kanu sarkar lane hanu bentau yukun ni bentau yo subdivision kelasken now kanika lasken block deserve ko lane ko hok yo ya subdivision de nalor ding snyau ang di bor wa ngatu bru social media akular kemat pai ba lada poe ga thong wan ki scheme QR kanuksa ka MLS scheme atlusan kaulak sistem kan atlusan kaulak isan snem akular kemat pai ba wa wani scheme way u flash on Facebook Instagram di WhatsApp dan ba human transparent news nalu pai ba kiwan haiwan scheme ini tahu scheme kamu implement ni scheme halor ketika nang suggestion kerpat pai ba yang kesumu ke yang konsumsi
naduk ki kenro kentai bercerang ki ujo ong ngekentin ka men step menggawi yang kecnong ka tau yang ka time dia ni chong ha ki kenro na ong ngakini kapor dewi kentin ong ne mia hap ki kentin ong ka men step menggawi yang ki kenro na ong kani kapor to ka yang ki kenro kani to kapor ka men step le yang ki kenro ka men step menggawi yang ki kenro halal ka dengan dim khut kepat ki kenro kentai bercerang yang so yang konsumsi ale kerchan yang yo wailat yang upener dikti jengirap syaki wa jam sitom jam lenot syaki time nong pendong jadi tau biwa dang jam sitom ba awro ilyang minta go development kendro bon ba ki dok kam dok jam lese lada paiba yang so yang konsumsi nga kalat keluti utho ikilat keluti kamanule nang takili ya kajinge ka kamtam ga dokam dokre ka dokhi dokre ka kamaman katte nadu ram election sam suk kana kuwa upai ba em ut confident ha akajingyo yoki yanga pun ba pan ki pan kre perchang thoklat tuti ndre yule em bo ngam artin wa upai ba lengba jingka chan yoki upai ba upoi jitong utho ikilat keluti wo solving ini orang. Sesuatu yang pen angnut yang tibai wakan ni ga village organization ga VO. Terpat yang chairman secretary yang ga VO. Sedap dimsin usnyau kia. Mi function dan ukret cakaman de benda buku yang SSD. Gi cunang wa hadu sopau, hadu sop kendai sanwa teligi SSD hapo yang ga VO. Dengan ada layo ni galat keluti. Lengba jing kersan yoki, lengba jing pencap yoki nga daw yarap cibon ki benta bu yarap ni benta subon uksa MPSG ku cina sebon ku cina soft MQ cina acar MQ cina bon jat ki tiar ki mar ki menta IM kam ni utang ki yang kami kini gua wa wan cakamat ni benta ku cina kini products dewa le branding system ki umia tang live products kema kini gigi guru tua hanga em gejing angnut gejing kran Kerpat yang nong kersan yang aku last election tu kersan dengan 2000 les pak sobat last election yo, usnya apa biaya ni? Yang aku jeng kersan, yang jeng bayar, jeng sini ya, nangwa ukroi, lalu kerpat ini sakit biduan kilom, hijau dua, em kejeng temu kersan yang last election kuah yang kersan, lat em kejeng itu, em le ibentau orang le cem mitimit. Em le uang le saya hijau dalam setiap minggu ini nak kerpat kami gini gila kerja alewan kersan dengan mana poin contoh kayi ko em berjemut cepat katnya kayi ko belai ngap senyap ngap uang dari galat keluti uyarap lene penyo cakri paiba ikat juga mensen cakri paiba yolat yoruti cakri yang paiba di nalor itu ngasnyam uang kami tertentu ke konsumsi isu lada pai ini ka district issue lem, ka state issue lem, se lembang jing ai elat yang pi tau yo lat him benta what the district issue, what aga state issue le ni benta di issue dua khmat yang ba ri baca guru